chegar. Co menú que sabe afogar, coman a casa, pero sen fregar. Hai ensaladilla e salteado, raso con patacas ben dorado, macarróns con salsa boloñesa, albóndigas a sobremesa. Come una casa, leva o sabor de Tapeonía, dache o mellor. Tradición que chega nun taper, coman a boa, pero con láser. Pip, pip, micro listo. Lenteixas, vexetais o con churizo, arroz con polo, cheira que vicio, lasaña quente, paella mixta, todo con amor como un artista. Caldo galego tradicional, fabada nosa, sabor inmortal. E cada semana, sorpresa de postre, tarta de queixo ou algo que estoure. Come una casa, sabor que emociona, non hai delivery que se lle compare. Da bota o prato, sen discusión, de Tapería é a solución. Se non cociñas, non pasa nada. Tes fabada, arroz, ensalada, e tan sinchelo como a chamar. E o bo sabor vaiche buscar. Come una casa sen complicación, coma en familia, con corazón. O sabor galego vai contigo, porque de Tapería é teu abrigo.